Rađanje u ranom uzrastu, naročito pre 18. godine, i u zdravstvenom i u psihosocijalnom smislu predstavlja nepovoljnost, koja majci i detetu može doneti i brojne teškoće. Rezultati su istraživanja rađanje u adolescenciji u Srbiji na prelazu 2 veka. Adolescencija svakako nije period u kojem se savetuje trudnoća, ali ukoliko dođe do toga, odluka kakva god da se donese nosi rizik. U trudnoći se kod ovakvih osoba češće javljaju povišen krvni pritisak, dakle hipertenzija, intrauterini zastoj u rastu i razvoju, dešavaju se vrlo često prevremeni porođaj i rađanje dece niske telesne mase. I, na primjer, da se desi da je mlada osoba fizički spremna da bude adekvatan roditelj i da adekvatno brine o tom detetu, nedostaje emocionalna stabilnost, zrelost, neko iskustvo koji su potrebni za kvalitetno materinstvo, a pored toga postoji razni psihosocijalni problemi i egzistencijalni problemi, gde su ti mladi ljudi uglavnom prinuđeni da napuštaju školu, čime im se znatno snižava polje na kojim, sva druga polja na kojima mogu da se ostvare. Takođe, uglavnom se ti brakovi ili veze završavaju razlazom. Ipak, trudnoća ne mora da se dogodi u adolescentnom periodu, ukoliko se vodi briga o zdravlju i ukoliko postoji kvalitetna edukacija. Fokus našeg programa jeste bio usmeren na izgradnju karaktera, odnosno da mladi nauče, pogotovo u tom uzrastu, ako govorimo uzrast 14 do 16 godina, da nauče da kažu ne rizičnim oblicima ponašanja, da se suprotstave jednom pritisku loših modela u svom okruženju, koje nažalost danas negde šalje tu poruku da si in ukoliko čak i u tom uzrastu imaš veći broj seksualnih partnera. U Srbiji se svake godine registruje oko 16.000 trudnoća u adolescentskom periodu, tačnije od 14. do 19. godine. Istraživanja pokazuju da 90% njih nisu željene trudnoće i da ih upravo toliko završi abortusom. Ipak, u odnosu na 1990. godinu, kada su od preko 90.000 rođene dece, oko 11.500 majke bile starosti između 15 i 19 godina, što je 12%, protekle godine taj odnos je smanjen na 6%.